bavamana ma politicien njidai ukanyi ma politicien ukana yodo utungurulo noda sinanyi haukwa katwende mwinji kamtsina mwazifanya kamtsina mwazirenda imroi hakazana ngwendo epinga nyamwenza hakamutsola wa mwirwaba ya udongo amba uonizi isana zife dingosi barle mimwa siwana shohanya risari luhaya no hasibabu de mwana ino parce que kar kansiro no wakatrala sapia rikansiro le wakatrala sapia ukana karja avance shanga sihama mndu wahimiswa bahanu utsongo utsangaya basi inga tsangaya udahu darmazi rezo sosio le ola mbaliwe le mahaja ola hamba jao ola hamba jao ola hamba jao ola hamba jao point final kabati suite de ça et nous maintenant garanzo suite garanza ozima wahanyu kwezi watukufu amrongo tanke mimzaze mkomori amrongo tanke mimzaze waheda ula haki amrongo tanke mimzaze wairumi wish ngavono kokanga zisikitisha vanhu ngarona usijiru pia komori ngarona uze violence ziundo wana hatu shanyi mlokomori mlazimu mshemeze haukamitso dohamba nyide mlonyunguni mbao shamja mregedara mbishia epiga mroji ukana sirlo hunu rijuhe rijuhan kadunga rihimi kadunga irshemezan kadunga njia modani mkanzi ngasi harumazi rezo sosio garbabu hao yabo liu imanade wemzade Marseille wahembo anaya njandani ya kansi badinda ya shemezanta ni mloko mori manjandani mwabaya haukengele wo urishemeza urimono ni bani mshemeza sijonji yamvu bango na remmanele juwalino wo place dexo lidoni paswa shehitswa shanga mononi mjuha ni mloko mori leonga mambo wanangwa hurwaoni biwa na warengwa violi wao. Et c'est pas yoti suffisant sur les réseaux sociaux. Namso pareni. Namso mabareni mwabe stop. Bakena ukizi. Kahaini usiku rutsoringo wana hatu we viole wazikazi wa karo. Kena ukiri leo haini usiku ritsorido wana hatu kawaka jugement. Shale we mzali mkomori mkansi ukana sirlo manga renda umuhazini rilemi wao rijerdo mwanila ni bwana hauri jerdo shemeza na nyika mturumbisa ra shemeza vanu leo jizima kalina ushida lifanya rongo kwezi watukufu bori onorlo miliona milior so ushida lifanya rongo gejuze jizima yabole wo emana mzazi mwenza irumbi wahe appel de Marseille ya kansi ya njandani ya kansi badinyi mloi hoka msujuha na wetu kabo sisiri johanzar zirenti shikardo angalia rihunduza no gosfaisha ukomoro kana emzade mkomori guhimilo hivi haka azali mujo mijini hanyu mwehima mwerega sahari na subaia mdiwa za kajuzaza ali harmoniani hata sahari na subaia irengwa irwarirwa ila karja pariyo na bahanu mime video yetu kawe na juzi sahari na subaia irwarirwa bonsi mzade mkomori ilande bendera yaho parce que tinaba mrumme mana mrumme zahe tijida gila tijijo hodilahe shabo mzade mkomori ngono zila ngoriva yao zahe mila neanda rivalio wana hatu na umahatu irelwa bonsi shabo ejo mijini hanyu ngamrengo mumvailia shaka kamrenge magauni ya mabati mwavaya haukara zesarenge sudai ya isisa moti ya iriwani ya ila karja pariyo na bahanu hata ranzo buhema tsotwa tarjele wino vanu c'est la première fois nakaona subaia ihalwa bonsi ifanywa tapi mzali mkomori huonozila kuja shemeja ila sile joho ejoho iyo owazeo hatu wa mbayo ranzihali shai sahari warulwa bonsi ifanywa tapi alafu ngabuzilo nziro mdiwa zanabunga mwedo bio deze ada de mashula hoana de chau zeada zatu sahari na subaia yodi ya mzade no mwirenge juzi mumhali ya uonsi hari wara wakomo rika mransi surtout da nyimloko mori parce que karsumwele wani
surtout ndani mlo Komori vanuri mabianiro sisi ngarushemezao ngari lilao ngari kozawezi mhundaoni sisi ngasi hunu izo mzadi mkomori urenge ukana on s'en fout embo ya hanyu sahare na subaia mjohirenga maudu muitsudio wana omahanyu mjohirenga maudu mtsudio wana hanyu isi swabonsi namnambie kanaranzi emahari loba raparona sahare na subaia ya siswabonsi ya riwarilu abwakomo izla pia hindi dawo kambude mwanadamu oyi il fait ce qu'il veut kamsina nogokana ngazi mwafilisha oni sheze mwafilisha oni azali ujuho yafanyele 6 juillet harenge mali sigile 6 juillet harenge mali kabatija ukomori me azali kaja parom considereni ranzi hale yo kamseli wa yoba komori azali kaja parom considereni wandu parce que moti ihandani afanya harenge ejo nzujo ila doti jina betagila dhahabu havaya harenge muharuma haukaza raheja ila juzi yafanye scenario ila juzi sabili mabala harenge subaia hairiwaria mdaza wa Komori ngele wonga mshanga yao ikazali na mkeradhi ikazali hamba harmoniani vanule utsilwana nazali amoni yaoni azali somoniani hale parce que rate sarega omharuma wa mze wahangu watulwa siniani na sheudila yarengwa yarenga ya urenga ukaza watina kana salamu alaikum yabo kabatinu gati yofanyani bwa Komori ndi mtushida mwailewa epinga mwana unga mfanyolongo mshangaya no manazali yarenga mvuu timabiani nga mwabioni badida waonakana kabasi wanonaye haukaila do bahanu mwakaula dhimu mshemeze nswazalia rungu mharuma ya ukaza leo hakaza taji subaia irengwa ya ifanye torshu ya ifanye tapi wakomo epi mlo shemeza mwabenari juhebo mzaze wana wasihwa no wana wasihwa shema na wasihwa ndabura walata ezundu wan hatu sirera wadata haukarenge ilango ya hatu radival wan hatu rirede shifo rirede tapi ngiri warula uniazali ila sinogura pariyona bahanu mimesu naona sabaha ibanuje vanu subayande halobonsi ya warula ujawu kamransi kwezi alafure wa sisi rulo hunu riona wana nungu wahedido si wamba ukana c'est même pas la peine parce que nyinyi de mloiho mjua wezi fanyi hao mjua wezi rede hao mwalavimu ke mwana zenongozinu ukabazali sasufi arrête utironia bitena uronia zengoza za hatu no mdaza bahina mkiradhi demzade mkomori ngehamadu wanaoma hatu wa Komori mdaza azali harengensi gareli wao kana ainujua basi jangu ujo tuloma gobani au ujo ngo afungwa au ujo fanja sha dadiba nunyinyi wanyika mtsuri tamvu sisinga si uno gafanyoza hatu nyinyi mkansi mondani lapo ndambo anangwa violi wao meseno ngwa na violiwa parce que ngwa aviolewa handani kamjajua mashemeza masoma bareni mvul tijimvioli wankadobili kamjajua masoma bareni mulwa wankadondaro kabati ikima haulwa ero no situinde izura una dazi ribabu hata basainu mdiwaza yorunale judi yorune hamo nzaza ikma imana hatu mjua hatu faima afanywa zila wala wamreda zila wao yao wa ujuma usapeka shikabo mzadi mkomori mzima harumwana hanyu hawa harumwana wasihwa mjuha msoma bareni mshemeza harumwa mfumo midi au mfumo mzima mrenge dima shaini usiku mzoshi ya vonsi izo ndabo bengele wejishmaidiyo yabo kwa tina etijie emraba hindi ema procreria hanyu yao kwa tina waloni zoto wa audio za mwanangu Bashar
hauonisa ukana ria mungu afanywa zipandwa mwana paske watu audio wazini kwandwa haongwa umunu ngwa babu hao nwamba bashari retsodo mwabianikana wala bashari kati tengo mbidi wala bashari hazamba mwalaikum salam wa president militaire hazamba hamba ukana kati tengo mbidi zo ya haba hakaujilinda rimwabianikana ulama na sujan yabonye wandu mrengo wana audio mwerenga mwiti ya monisa ukana haraka uhadisi nina mze wa hatu kie normal banu nganya problemu ani izo maladhimu mtie kamsuzitia natsida wanu ambagwa wazali wandu waladhimu mtie ze audio za hao nomdaza mzikaza karo kasuhamba kasuredwa nungo epi ye message ya hemze wahe ya puhaba buzima iyo muirenge muifanya ngilo hamade le jimbo la he le 6 juillet la hanyu la he drapo ya hanyu shamdi wazakabalanga walo wa zero etsindo waloda unazadi wahundi haukana wakaupara mwana hao mwanashi wao kanaida bejao izo nyimdi wazasha izo mweshele yao deukana lewabdu sweifu hapara bashari hakaumbeshila marahaba heze njema ya mrenda ganyi jumakana hamala ndele jibola zaza la roha nyumeni donrobo na hujua donrobo na hurambua ani ngilo drapo iyo disha muhafilishani shawala mdiwa zakana balanga buandukana wa uharumwe dauda wakarume mwana oi shamrenge audio ya abdu sweifu ganyi juma utsoiti ya mwishia kana mwisha abdu sweifu yakao bishila marahabi mwana mshwahe yapo haba vuzima vanu ingesida bukemba jina hatu iudwa wa vanu si wabwazima ingesida bukemba jina hatu itulwa shongani ya zadi haja havuriza masagrekede na masaragada hayuhata hayangamizemba jini bahinga mwabiyonukana kabatsi mwana mbajini ya josula kakadu chwasonsi pia shaye mbajini itulwa shonga wawa kubali bahia vole weka abdu sweifu habishla marahabi mwana mshwahi hukana izo ya mrenda Dar es Salaam ushukuri hiyo shazirengwa no wandu wazadi ngwa umuntu wazitia ukana mwisha abdu sweifu alor na mrenge mzaza bashari tsena muitie na mrenge mzaza bashari banu mwaboka sente rtimbra psari bashara kadhalike mze wahi wapwa bavuzima mevzet maladu kwa alafwe procureri muziwani hariba la ila hazipandwa mwana ukamwanza unisi ukana sami vanu sami hata titoa audio ya hetiyo kamtoweza hanyu mlo harumwe njizi mlao mlo juma urenda zali nayo na mtowe eza hanyu dezili saonde za hanyu mwabanga nyidani azali mwahima mlo haji wazali shati deza bashari au kabashari uhaka uru mwayambe daingele wanu kwa jua bakani hati jonu mwaba hea fanye bien sûr kwa kanzaishi yoni dela mtoto saza zabe kairi izo ya kaufanya hana zinuaji ewi alafu ya mngarazi mwambie ni kwezi watu kufunyi mlo komori hoshemeza na mshemeze rijuri mdungweni nrudibwa mze military president wa hatu kwezi haukana ilokali na uparozimia gawe ya mungu ndungu nyuame mze military rekamshida upara rekamshida kaja upara wevo amana wa mji wevo amana wa mkonti yabo mze military mwana nyanyi mshinda hawasuli Marseille ngurojo skwali haupara wa Komoro tizamba harumwe video ya hangu inu rahawe janjia odebi samba mze wa hangu militaire dini naswir comment ça s'appelle Zile Muhammad Saidi anama hangu mshangama danyi wandu sheki ni wandu mavamana wahe Marseille waheze apeli zatu zinu
gianza ule winu monise parce que mwana ngani haja ngamjoka we mdu afanya misafara minji yenda mahala mwinji haja leo Marseille nguroji ya mpare nyonsi pia ya borske jo alokomori bati mnikani miadi ukane kale woti wasular mwesalimu sideti hundu ukana ni mavamana mwaka ulazi murishemeze zenongo zinu sikaze kifo wake wazima dingosi njamngonani bahi Muhammad Saidi na kemwana mahangu hata shanga mjo jabanu njeni mwabini mba usoni mwabini kana no karja mwele wani mze wahangu kami hutukuza mze wahangu kami hustehi amjoka na we mdu fanyo hasi shaze nongo gizo bantasi yabo baike mbabintiti e présence yaho monsieur président militaire ngio important mana we do mana ngio important ndi hapo mzee wangu jajo para prive ni wambiezo auka amjokana mshida we ajua uri parasi wana shwahi yarambia ukana maalaikum salam yarambia ukana nguri utajio ngejuzenyi waziwahi ni mabani hae ukana yabo yeye hajua ukana ngamnyonso amini 2 secondes amjonso amini ba amina na zititi ba je sais pas ce qu'elle va mettre amsaule soma zangu watukufu abonge yotsiregemia likuskwali unu katijabo njauna imavamana parce que zinde zila rema oka na kena ukiri lewo rijushidiwe miduni mwananyasi au mdudanyi politicien hamadanyi yabale fikira ya jaji hunde ukana kamtsiabo yabo amhutajio tsenanga mhutajio e presence ya huwa na umahanguanu na mjomba hangu president militaire mkiarma litengwe hauka izo solo hamba ukanishiwa mbwana hatu inu gutsu mrungu balo titru kana mi kajana bia mimi ngotsi damia mimi karsujo fikira kamna paru jwara moja ka surplus sisi sasi karsujo shasungar paru au sharijuha rivaya ngarjuvaya rendi raishizo jurambula ni mwana mhatu mshinda yodi shidwa mana kena ukirile ora bengaranzo uzima wa hatu tsanganyi hitsenanga c'est dommage parce que mwana mahangu Muhammad Saidi si mwishajuze ba mhashemeza haini mradimire e video hiyo hariji ukana nartsanganyi hani soti pia nartsanganyi hani soti pia harijuhi hasite madzina hawaze wahangu minhum mzee wahangu mtukufu baba Nurdina Mamadu leo mwana yanyi mshinda haja mshinda wakaja kauja hanungu zahe shahabala fikira ya huja tekelezi jehelikana haini ya haja bala fikira siu mwishidia suwa Marseille karjahani kiburiyo yabo leo Muhammad Saidi amtsahwe presence yaho harumu wa mshanga ma 10 heures daona president militaire kena ukiri leo mwana nganya ajusemi doa ngamzrepete ya je Marseille au kaye Paris shaha unukana inu hunu dezamshi hao hunu haini bwesali kazi wao libwelasa ya lukazi wa Marseille yabona watukufu yabo mshindai kale uha hansi Paris haja Marseille dabo ya jokana ngiharumwa masiwa ya Komoro yabo watukufu uwonizi na ufe abo gutajio
ni mavamana waheze appel ni wandu makabali mbwana ino ranzibala hataliwo mke yabo usiku aliumu nana si wana shohao inga mbumbu nike yabo ukamile sodo mihamba ikatsende yawe mwanama Jamila ngamila minae auka Jamila ngi en déplacement yabo ikatsende damino wanama waidi wararu sabu yabo wondi mzazi mwenza Irumbi jelikana zevenimaz joka huja zanunga zitsuzino minga mivakasa partiri ya leo yabo haini mada rairwa barua siwazazi mwenza Irumbi i presence ngijukaya wenchi widi komor showa idirabaki yabo gasi 20 armoza zinza Irumbi garjuka armoza nuguizo nasi na mjuekana ngasi na periodi ya mashuhuli uwenji wapashia mwa Komor yabo sirabaki garjuwa kilo wananyasi yabo mwa yabo pia awngisi yotajia ni mabaki mke amadasi siramba siwazazi yabo haini ujoba la fikira harerea hauhamba ngutajia mzazi mwenza Irumbi karna uringa titri ya mru ngarujo uringa ukana eshan hansibanu dasi wana nyanyi ai wana eshan hansibanu wana hatu no wana hatu no waziwa hatu yabo bien sûr yojori para Ricardo Botasi ya jana munda leo ngarujoka yabo yo mwe presence haukaramba ngarwanu bwana ekedola kwa saijoka usiha je suis désolé ba muhana mnafaso sala amikaja nabia mimi ngene telefona hangu kajana nabia bwana ekedola ha oui bwana ekedola ha kwezi yabo hanya prepare bwana yabo mujokana gamnaremo padoula oui shekazi ja urgent yabo yo ya hatu soti pia haukawe mdundasi yabo atukufu na rensi hukana njazijua njambilwa nsina hoenda bami hajaunu kajani para no vandipo fanya zinji na sito jwa mla dernière minute shastokaya parce que yone bwana hatu wengi watukufu garombo mungu urike abo harumali tinguilo alaikum salam garombo mungu urike abo harumali tinguilo si miujida indotse na miuzamba ukana mimi si hanua na umahangu kweli shanyoti pia nyidwa na umahangu yo ujoba la fikira njoka garumwe bwana ino gamjo hima rami rowanama waidi wararo mzima samungasi yao kartsuba la titru kana oitindami weindami wejao vanisha tsongwana nyanyi kana ani ujivura franchement na mkela nzambe wanzwani dabukana sisi wasi siwa unakana watiti na uti watita ukawo ndo soma amada masoma bon afikir kana nseda mjuma abo nsiyamba tsirongwa nayi shafikiro kana umuhimu wa hema na nyanyi kana hajuse midwa heranzi Paris ya Marseille ya Jarione ngo muhimu uhundi habo sonsi pia harma 10 euro wa mshangama hakwenda raishileze fikira za metro mshinda kwa maana conseil wa restaurant République Comorien yabo na redera mwishie kwezi rishize fikira rubaidia rishize misafara fanya pia hauka karnao parujua ngo tanki karja msingelia rajua umsafara heda hamadi zumbiyo mweda wa munu pia haini mundu ngulindu ya balie le jawabu lahe nezembiyo endao ya jia tekelezi wa Komoro yabo metro mshinda haribos kwa liunu hahuja Marseille yaji ya bize fikira nezembiyo ya henda pia hahuja ya ileze e Komoro yabo narkia winji watukufu haruma wa mshangama a partir à 10 heures ezabili le 6 juillet isaija Afrikana et 6 juillet tijabanu siamba fikira ya hazo sizambe handa nina kufanya video ya uparo wangu kana le 6 juillet ino
inuti azali mtini kiazali importance na mretso ni kazali importance ya tsuhani yo gamtafadhali rikeradhi ridiwaze ukana inu yazali bazi inu hozalo hatu bwe mato hatu rihundu fete de l'indépendance kila wafanywa yavole wo mndwati balie kana inu yazali no azali mbaye azali ngena sisi juye no iyo ranzi hali sitso ifete wala tsena yabwaba sayinu ngamjuka uritsongeza anirambikana eizo mtsaho ndazi parce que azali ça fait combien de temps garmwa imbahiri ya mro jahannama ça fait combien de temps Mwaja rifanya, il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas de problème. On l'a fait. Mwahajuzi, Mahamahani zifanyiwa, ça fait, mais c'est 9 ans, on dit Azali al-Boubane. Bon, non. Et pourtant, on a toujours fait, hein. Car je prends Baïnu Azali. Il y a beaucoup d'autres coups. La parole ici, c'est juillet. Gardi parao, timabiani kana haini mwenza gauni. La Sahara na subaya na kanga siwazaze na vai o wana hatu bainu fete ya 6 juillet ijuka ufanywa present ani wajuka wandu waji waone ifete national ya Komoro ya bobo mwana tiyenkandu yaho ganyaze kandu za hanyu jaba mbrasi bale biramu ya Komori shale uze t-shirt na zianswa bavuni ribaleze biramu haini mwenza biramu na ibaliye Riveze kandu owaze wa hatu bilemze wa hangumze militeri utiye joho yaho aweda gila yaho neberamu ya daula haki owasaya na mcheze joho bajaliko lo ujisa ekalivaliwa jaliko anu kwa lova t-shirt jaliko anu kwa lova t-shirt sha jaliko ngamwesheleyo ngabumharadisa raifanya vanu la Juliette haini mndu ya kana joho na haini ya kana dragila na haini soti pia ritsungu rivaya ritekeleza rifanye presence ya he emavao ya hatu yaho wana hangu kwezi na mtafadhu alisikiyo mtrenkandu na kofia mrengeberamu ya Komori mwisihe shajaliko ikajure miwa na emrabaint na t-shirt yo mtijadai parce que wenji wazalwa Komoro wajahunwa rwaluhazi wajokana kabana mrava triko na t-shirt wala longo tu na t-shirt na ndini wokodi ngoni wabudiye waze wa hao no wazaza hao watiaze subaiya neze sare neze kanga watindia lijaliko ya watukufu karjajo hanza mkodi ngoni hatubuwana hau karjo hanza mkousoni rimdungeni dingoni abogeni zongo kana ngamchika ufanywa presence ya hele vaula hatu rijo utajio wana hatu waonise kutumu ya hatu eberamu ya Komori yo kabasi mruto ijua daingele oja natishia mndu hamba kana Komori uliokana ani nsele wanadamu wanu wamba ukana Komori ketsujulwa rahana bala juzi rangwana referesheane bemane Komori julwa o azali apreja natishia mndu azali da wala wandu wajirema okana uno wenye azali wamba okana ihadisinu wandu warengwa o vanwe mkomori Komori nge julwa unido singa sini ngoni swafi engisine mwarabia okana narshukurie bazali ranze sikuenda mwe president ya he Union Africaine ngari julwa o ngine mwasorambia alafuja na ngojo uheye bola heri wambe okana na Komori karsujulwa ajira kisibaba kana sino anujulwa ngasi harumwaze sijindri zafanyi wasinga si wahandani elonga mbrabi yao bon izo bref yo ti wanarongo wa mafiti kana mruto shi ya malaba rongo wao parce que leon suelewa mdoja bekane Komori banarjulwa wazali dijetsera na bwakana karsujulwa wono watso hautsidwa Komori shi watso hao dezetipia aikamranse ngisite mwamba kana ngari rijulwa sababu wazali Aprenga mwanzo nimwambie nikana vanle sisi juye inu kwezo watukufu insi azali.
insi azali au kenge azali deja njajuja banu ni abe monti shainu ya Komori inu fete de l'indépendance a majuzi ya bushini yabo sisi ritijeri kana inu azali parce que inu ti azali e afete azali haifanya juzo hao nanda baringa mbramind yaringa sahara ila hali wabo tia iliwara ila defete azali shaino inu ya Komori pia c'est namdu nartua na fikira manda wao ritimike importance o canal eu e fete de l'indépendance inu azali ajaniondao aonge kwezi ele 6 juillet garanza we presence ya Komori ya hatu ni wana hatu na mvaeze nkandu za hanyu zimjisaoni mkazeze kofia za hanyu mndengeze beramu baike mjozi fanya jao mndenge mfunge jao mwifunge jao haumwirenge muibali helinu shaila ukana mndengeze t-shirt za hedrapo ya Komori za hese la kante vai angarlani wizo ele 6 juillet non amoni jana tiono tsabuho ya kaya Komori franchement ani itsojisa e presence watu tweli wavaziwa itsojisa iho Komori baike karaja kaho elewa ila fete ndi minsombo tiono ze habari watu towazi au wana watiti ranzi 3 ans ranzi 2 ans ranzi ani vraiment mbraji wa heli wa presente ila Komori kadhalika Faransa na mkirazi ya unumwaha jionise image ya wonisa ekutumia hatu ya wonisa leva ula hatu iyo ndio tutajia le 6 juillet timambianikane ya jana ya ho watu wala sababu la zahajuje kwanza ujua zahajulahu franchement bravo parce que watu watiti riono watu wa 10 riono watu wa 14 riono watu wa ani na wanawazi wana watiti ani vraiment mraso jiviwa nsuja na bela rugo indaka ufanywa mais franchement bona bwe video naona nsojiviwa parce que zila lizo rutaji yao ikanga fanyo video au ngafanyo tsavo za Komori rionise ukanasi wa Komori sima maskini shasi ujibaliano do maregweni aunge shukuri yao ndo wafanyaza ngo zila jana nsujwa ula mjindaho mais franchement bravo parce que zeno za hanyu zijisa monti ranziwa titi hanta wandu aduhazi hanta watoto franchement mashallah Mwenyezi Mungu jojaidio wana wala wasome wajiwa regensi wayendese insha Allah watowe madinozor ukana watina wazifikiriu ito dizimbaza hao awange mujijailu wana hatura waona jana wake hindu wasome nuwajuhu anabala tawajuhu wakaya ngonu mnamwana wa 2 ans havaziwe tenui non franchement yo dira johanza kana hunu le 6 e presence yo ikesa wane ndwajibaliendo ndatsujuhe warenge la mwana jusutriko ya ese la kanti ya Komori oui yo debira mu ya hatu shakartsarumwa indini ya fete et c'est la kanti shangasi arumwa fete et fete de l'indépendance ya tu na kopeye no wananyasiri wao nao miji hao ne zensiza hao ke fete hao ija hili wajibali yao rifanye ndunguzi jojisa zijo ka symbol zijo udisa sijir jifanye maklushari ulave ularenge bubu ya vai ularenge sijiru ya vai no magauni ngayo abasainu hali mndakauria mndatsulo hayanda mndaringi sahari na subai ya vai abasainu hata nyipepo gezifanyi wao bidi manabakana maskini Emila isiswa motisha ngarzio nao sahari na subai ya harengwa afanga sandaleti sahari na subai ya harengwa afanga portofei izo kazi chaka hali bon bref izo sazibiri shaizo sor mwabieni na mkiradhi rangalie miji mindwa jina hedi wajibali yao rangalie zensi zindwa jina hedi wajibali yao kwa fansi fetiza hao ibiramu ya Komori ni ke hawinji eleva ula Komori na ke hawinji le 6 juillet rifanye presence ya hekutumu ya hatu rike rihime umsajaja na ulawe babo kartuenda rafanya carnaval wala kartufanya
marsho pasifiko shangarfanyao sabuho ili wandu waonekana Ilande Komoro. Watukufu na mkazo yabo na mwabianikana wakati ujao ngarujira mbiza saya za hatu na procureur rimwabiukana. Monsieur le procureur Leonga Mhotukuzu Muziwani Shadso Abaka Republiki Muziwani ni serikali ya Zali Hurenge mwana nyuho mredi adui Shazo urisa Ikemo eluzamu ndungurendu mdunai. Change le bumba blonilo. Change le bumba blonilo. Babaka wenji yabo. Ngweshile yo kawaka cheveux de la main. De l'abdo, de jim de bi. Hakabo. Ou ni conséquence engedaho. Wakao la tiji percukite engedaho. Ba ikele wa changer place. Uja urenge yabo kanti. Shadow joki plasi yu hunu na wandu. Wakanyo ya wakawenji tena wenji. Ngwa udaha basaidu. Waruma zenyi hura. Wachenyu wao. Wewe hudiwaza ukana uodi mwana nyuhu mfana we mbona nawe. Sishe mwana mangwa jimbaya kufanya video juzi. Amba ukana waunga unikauli sutu ulao. Ebu juanza ziyo hata wangamize mwana nyuhu. Yabo uzulu. Yabo uzulu. Awe mdatsa uwa. Sutula maele na sardini. Haniroho ya imana nyuho. Ya wamba kambra zulu. Wish. Bashareha mwambiani ukana. Na mfanyazi mnomu yenshi. Rishia. Sheaho. Ngiyo hatwari. Awe mbuhantale esiri ya huda honi haho. Esiri ya huda honi haho. Wairinga waitobonze. Ya he mwana jamukana haka ubeshile mwana he marahaba mwana mshwahe. Shaizo wadiwaza badibalanga wala dhimuzo nisi uzitie wandu wazishi eti ndiza ho wandu ndanyi ya rojiva. Rihwambi ukana utitoweza bashari. Beziri sao bashari wala mwana opposition. Bashari wala mwana kwa contre ne daula. Shaka batiziri sao hamadu wakada unazali. Na izoze audio izo kuja parozito wa. Karanzuri juwe. Iza hona bashari. Eke mwana hangu haparurenge mdu mshe sohamba. Eke mwana hangu haparurende na itola muhawabe. Ka izinu nifanya wana parurenge hawara hangu. Hauzi nifanya wanu inu revanshi na mwishe. Au kahaini mahanjo utilo harumweda ulanga mjolivia. Au kadizo. Kutina katuzima wajushida uparse bashari. Itsoda basaini uwa mweda ulanga. Ya wami mzazahi. Au kati mwabianikana tiza wana wararo. Emzima haviri. Bashari woide mwana hangu wararu. Tiza shukrani. Tize wahanda. Nyezi mgundo ujuo. Kamwana msha wa mwana mme. Tize wabili shukrani. Wei wararu. Bashari. Wei mnyezi mgu hanikae. Ya wami mzazahi. Mfana embona nae nga muhambiyo buprepirele. Nambi yesheitendwa bashari ya kufanyia. Harumwa mesaji jana nashi hulo nizo da harumwe telefoni yaho hulo nizo utoto waizo ezirisa wo shauso gotoweza wazee wa bashari wambeshilao marahaba. Rambie bambese wanaopula mari ndivahano. Na abo badi wanabwana tsile helilo. Wanabwana na mwana ngamdu sindokana harile wo mjombahe wababu wa region zima hambeshila mara habari ngore goutie kana mwisha Abdou Soifu batsuo akaudisine na bashari. Alors mana Abdou Soifu asio adisine ni mwana mshahidi. Mana Abdou Soifu asio adisine na mwana mweleba vula hinti. Ulamdu yakadhamana yoruba nukana kamsoelewa. Olamdu yakadhamana yabo wana wahengu wongwe. Waundu wanana shwahi, waundu wanahe.
ya wole ukatajoshi ya mwana mguongwe ya hadisi nena Abdu Sweifu ike hamane beramu ya Komori idwamba hadisi da itse na ije bashari yole marabokana mimzazahe hadisi yanza unabi mwana hangu urende ngo hindi mwana hangu bashari ha urende ngo inda urengea mrumme ai mrumshe ha urengea hawara kandi zotso hamba ridoju wakana abantu haparo mrenge mndu mshahe awaparo mrenge hawara parce zeno gufanya obo bo procureur muziwani wa serikali ya zali karja paroziona haukaurenge mwana nyuho mrede adu mtukufu watu sisi ngaranzo rijuwe si wadzadzahe haukala de mwana hangu wararu niwambie kana evala mwana hangu apudi ya maridida huu utoweza saya atoa beka kweli wewe mwanzoni kwa galo izo ufanyao ukangore dono utisodorenda na iye muhanyu kuna uja urenda na yewa saya ngori yoti yoto lo harmali sutu kuna uja utwaze audio za hawa saya ukanaliwo wambao wazali na warudingwa wa udingoni ngwa mtia umasembea izo kuna uja utoa shaizo uja utoa iza bashari adi bashari kajaka tengwe mbidi uono ingeula mndu yatskaswir nizo yakahamba bahi kajajuji balia idata la aeroport ya dozuguli ya yonisa kanga mwendo valema na bangwendo yatsukamhara dawe yakaswir nizo yakahamba towa iza hawa saya walezo toweza bashari na mjomba he mwele bavula hanyi bazuri sazoji bisabari naye watukufu kamkazukifu na mwambianikana ngarkia winji dizo ronga mshangama hahoida raishilize fikira za conseiller président conseiller wa hii restauration de République Comorien hahoida ramushilie eze fikira balia redi ramushile metro mshinda haukana emgazi jamba ukana mndu harorenda shahoishia ngio muhimu nasinga rotaji yao ni mavwa mana wa heze appel de Marseille ni ma secrétaire général ni wazei wa hatu wa politiki mwana nyani haja ngeabo na singa rengo miadi bano ikasi wasaya rede yabo karja monani bahinga muniko ni miadi amjuhe masihu bano na awe kasi abo masihu yabo mtsabe kamju haheri no na mwanzo njue zili wahari bano liwo mwabukana nga mwanzo mwato yazali mtsotsaha muhime wazima mtange wazima mrendazi wazima yabo si wasaya ngarujo kujarabe na mrabi ezo mtsahao rikaze kensiba handu kensimoda ni hatu ridobe haze misili za hatunazali shakartina mikataba ya wadukana kamtsuja anza duhadani yabo kamna kama ngamtoshida mtisanganye tante kadjamonani yabo liwo imwananganyi byaja hunu mwa muishilia zifikira zahe banu nyinyi kanganya fikira mzabe yabo watukufu marhaba mchini mandunga na humwambia nyukana adwa ola mruhandisa la juala disa wamemana jwana tasi na profite raha kaljarema le juali wala la jimbola jobanjo gario na umwada unu Mwenyezi Mungu muhifadhi yamvukisho hano waliwe mzee wa hatu sambi nani jua bahe na mke hayabu na mke abo maishilizo mshindaji wa mwabieni na mke abo ni parti juwa babanu izode zilarabukana kena ukiri rikene ula ritike hunu ritike ula ritike hula zinu pia mwabanga mwanao haki ya hemkomoro yabo haini ujoba la fikira na haini ujori para garjona badi wazima daura wandu wazima wala wahaja hunu warambiaze promesse watuzidunga wauminsi parmi nsina wazia shahohenda nsinada na ishe majanga la tena watukufu marhaba mimi